Opet smo proćardali svoju vojsku. Usledilo žestoko ismevanje nakon smele izjave Kijeva. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Kuleba pozvao je partnere Kijeva da nastave da usmeravaju vojnu pomoć u zemlju, tvrdeći da niko još nije učinio dovoljno da pomogne naciji. Ukrajina je zahvalna partnerima na njihovoj vojnoj pomoći, ali treba da ostanemo iskreni jedni prema drugima. Niko nije učinio dovoljno sve dok su ruske čizme na ukrajinskom terenu. Naoružavanje naše zemlje za pobedu je najkraći put ka obnavljanju mira i bezbednosti u Evropi i šire, napisao je on na Twitteru u ponedeljak. Smela izjava nije promakla pažnji prvog zamjenika stalnog predstavnika Rusije Ujedinjenih nacija Dimitrija Poljanskog, koji je ušao u Kulebinu nit kako bi ismejao njegov poziv na okupljanje i sugerisao da je Kijev imao drugačije ciljeve na umu.